Komisi Bynta ke jingpen kre ya ke jingrakhi dap arpsan snem ni ke jubli rupa jaka kanhon ki Samla ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ke ban salong house nem arjar arfuwei ke steering committee jang ke silver jubilee celebration hagning sing blai beladap ke khanyo trek benai November kelap long ya ke jingeseng yalap hakai mani Mount Calvary Parish Rambrai jang kanong Saindur diocese hagning sing lawan baneshimenta di hajar ngot ki khna Samla jang ke diocese Kyrpang ki kena Samla ke parish berkentup iki Samla nong yelam jaga Shillong Archdiocese buat Jawai diocese ki belawan banyadan lang nak bela sa rupa ru sisngi nak benta ke jing sang yelam ba arsengi banyo ya slok iki Samla ke parish Rambrai ba jalap ru ikak tin ublei dak nong yelam lai don lang hakni si nu fada ansem nong lang badai diocesan administrator ke nong Saindur diocese nangta laingot ki diocesan youth director berkentup yu fada John Albert Rentatiang jong nong Saindur ufada Jemres Chala jong ke Shillong Archdiocese buat ufada Manbha Pakem ke Jawai diocese nangta ufada John Gilbert Kharchandi parish priest kiwei keling dok sablei kiruniam sister buat kiri pajba lasdang ye kejing seng yalap da ka program lingkot kum kadak kejing pli buat penbot pat da ka mas bekoi ha ka por shpau steng mistem wala long kongsan do diocesan administrator ka nongsten ufada ansem ha ka mas bekoi ufada ansem haba pashat ye ka tin blei loong bagi kun Samla gede bandon ke Jaka ni ke Bynta ba Kyrpang na ke Bynta ban Saindur ya ke Balang buat om dei ban le tang ya ke gam ban le kiwei henry ban penkladur ya ke Balang da ke jing im ba jengki ula pun ke maru ya ke getien ke pa ba khoj upo Francis ba khot iki kun Samla ban jaisan ha ke jing khoj jing suba ke jing ba jing janai ban jai im ba ukris namar ba ukris uim kamot ke Balang ke im ba dei ke dau ba bangiroi ngi bon pan bat kenturu bagi Samla ke ban semat ban sting ban phomot phomat ban shai ke jingmut jing berkhat ban sngor ke mensim ke donot ban shimkhia ban tonong lem ye ke kam ke Balang hadin ke mas la pun buat ke program pun ke brom ye kiling do bat kinong le ba bala ai ke Samla ke parish bala idon lang hagning si do ba bajop pingrop brei UMDC ke than kum kongsan bala krenru ye ke jing kodor ke Samla om tang ke Balang hendai haki yang kisam kisnong ki thau hakim lang salang ban hag jelahi borok kawei ula kenturu ikpara Samla bike de ventreshtam hag jingim bal bandan kathong basalor bat hakano faisngi las dang ye jing sengelap dag jing dwai bat rwa yero ublei bat penbot ye jingelap ye kaktin ublei bala adu Samla blasius ubalong lu president badang shudep jangka SACYM ubala kren halor ke jingkodor jangka Eucharis na kabong ba ka Eucharis ke de tanrai ka clear do jangka jelong kristan bar ke jinget jengi klem ke Eucharis kam dan jingmut hadin ke jing sengelap la pun bot ke jingerku hak sakrament balalam khmat ufada Jemres Chala nak benta ki pat barok hadin kani keladon ke program lingkot de ke jingruai bat kiwe bala shimenta dik Samla ke parish bakentup shimat ba ke kenon bala idon lang do ba kimfa esmar banyang emali kathan kum kongsan ubala ajing krenru bat pen pau ya ke jingmen ban yo ya dan mentalang hak ni kesengi bat kenturu ye kipai ban dwailam na benta kiwe ki Balang ke badan hag jela khamtam ye jingja ba songsi ke belaja ka yang mani Balang ublei kuala peti na ke jimbam do no kading bat Kyrpang ye ki mensim balak khat no hak ni jingja la yoru ye jingkren no ba Joel Marbanyang ubalong kumu chairman ke steering committee jaga silver jubilee celebration bala batai ye jingya inti jingu kumu nongilam hakipor baladap kumu khna Samla bat penpau bahadin bon tili kisnem ulayo lat bawan yo kejat biang ha kini ke parish bada ke jingkemen bolo yo lat biang banyadar Bynta ha kini ke jingpen kre ya ke jubilee rupa hargat kiwe ki para rangba ki bolong kinong ilam menshwa banya trelang na ke Bynta ban pelong ya ke jubilee ke bajob ula batairu ya ke jingpen kre ya ke jubilee bat ki ke jingpen kam na ke Bynta ke jingpen kre bada ke juga pol apun benaru benang pen poi sik tenong skor ki Samla ke baide ke jingpen kre ke steering committee kan sapelong biang ya ke jingeseng ngelap sa halum Shillong parish jo ke Jawai diocese ke bansalong ha ke ar balai tarik benai mi usnam ajar arpho na ke baya beru ya ki para Samla ke lai tli diocese banyawan ya shimentalang lai tli ki diocese ya ke ulang mentarasi kun Samla jadi idon inong pik ya kini ki kun Samla kini ki diocese Father Jemres Chala Dr. Archdiocese Shillong Father Manbha Pakem Jawai Diocese Father John Albert Rentatiang
trong cái Northern Diocese. Balai ibu yaki Father ban pe ikun Samla. Haji Sya ndai kang ini ti lainut ndai kang uai na ko Bynta ke Diocese Barokai. Ndai Barokai ki Father, ki sister, ki brother, bat ki rurang ba Barokai, long kami Barokai, ki dan Bentalang ban pe ikun Samla. Halak jong ki parish, halak jong ki sinong. Kani kani Yesus ni kam siau tu ya ikun Samla panglada ni imlang bat maki ki imlang bat ni. Ni kam siau tu ya ki dah kabaya imlang ya salang bansu le research ikun Samla na ki library da bukuli na ki magazine bat ki wei kot katu kalau nak kawai pat maka dia akan diulang maka dia menjadi tirkat kalau nak kawai pat balai dan kami ikun Samla ban long ya lam dia ban aikam lang apa ka Balang kabangilan pun mani iro rangba dan pun mani ilong kini bat iwai de lese ki bak hamlang hamsta mereka sama ne banduk jengkerman iran jengkerman berbot namar putra la pensek ini kijinge kimawan hakane kajingop haki advertisement bakar simneksa beauty cream batak khmat no ong hangto ka advertisement ko ong to pita ada ni cinta kilat nak jing sti nak jing ran kilat nak kata jing ilong temen pi Samla pen Saindur tiu kulap kador tang khas patengka apa desmen baru kala yang ngap hakum kini bat karisot kajimi nak kata ada ke ndan kalau tang kata kerong pong percaya ndan syuk kata original jom jing long jing jemi kadur kata jemi ndan syuk original cai laja tang artificial ya be ekaspa bagi semua percaya kaji dia dai bagi long parlok pesisha kala juga lablat hak kaji dia dai persakri belai ladu ko sembilan ya kun Samla watna ka Balang Kadang kau ingin tu kerana mengasih solution, dia tu kau ingin yalap. Masih kenapa? Kamar bayar. Sekretari ayah yang apa keras keras buku. Nak kata masuk pakai apa yang itu kerana berkaya bagi ya pusat kata berjengeng jengi ya ketinggalan di sini bagi keras buku yang paling jadi dua. Kerana itu kerana orang ni dan apa bagi zakat. Jadi Don di sister lagi nong kayam, bahagia kayam kini kena ada. Berapa kali kayam dia tu kena sama Bible, sama kitab Exodus. Malah kita masuk kitab Exodus, kemudian kitab Exodus kebatai tentang kuno di Israel kini no nak julung merau di Egypt. Kuno bagi kini no nak julung merau di Egypt apa kerja dalam tu Moses. Kuno boleh dia yang Moses berbaran banhas di Egypt. Banha ini boyau banyak dalam ni kita Israel nak buat kejulung merah. Boleh sikut mak kampung tidak isin kebakar. Lapan gelas nama kita awak lain. Lami kita buat, lami kenyang, lami kipuru, kita bakar pusat. Mereka baru kan mulai kehidupan ini. Berkebakar tu kadai hamba mahu penyiap ya kabakar orang kapaskah. Hamba Kita Israel kita yang Islam untuk nak berpaskan hak yang jogi benanta ada ikun baru jogi yang Egypt badriu badmerat lapniap kata kabir dan ini rasa sim bisa mau kerja jogi latihan bisa jogi baru jogi Egypt kalau mengapa mereka orang Yesus kena belum boleh kata ini kinong kayaknya badai kinong bapak play jogi play bakal Lain dia berkhalau baikkan Allah bagi kifat Israel kami nak dari Egypt. Kila poin yang kali beliau besar
Syadin kilalan ini kisibai jom haru bapak dia lagi selamat beliau bagi isaput hapdeng. Hakata kemat uleng wong yang masas wat kuslai rahai ti jom dinglu bisa jom pia ayat beliau bat kedua pia aliang bat kipa Israel wilayah akan hendak keba berkian nyaro ini Yesus nhiều lên trong người bạn cũng có tiền để xin mình đều Samla và ông và những hàng niên và những sẽ khi là được giàu Chris các hàng lên giống như Samla ada bagi Ukraine yang Jubilee rupa dalam tu yang join ngala thung yupi om kisaki ya ke baklei kepada sok lagi kam jong apostol lenong ke album real ke dekat ke kan real aku akan pilih jenggot bagi tang dan ingwe ke penting Sakhi S-A-K-H-E S kemudian S naga Bynta kejing pusan hari singere Samla kilong ikut jong lei kilong kipaya bersihkan jong ke Balang bud yang ditinjat ke jong try ubalai dalam syawdom Calvary naga Bynta kejing pendim yang berpakai Salansa Samla kilong berbuat kita di bagian pangcam yang kebau belai lapun hamji naga Bynta kejing jadi Katalau menarap Islam mensyua narawan Yogyakarta dari Paris kum ukna Samla kum presiden juga kasih jantia kata kapol ACYN dilawan hakikat senang hari ke Paris kapol gaidon di Bani na persa ini seni ngetrang yang masuk dan kerai berit na persa pada Bani ini mak aku kapol hado Bynta yung isi siya buong kijingkula. Samla ini kapor kaya kapor ketela. Kadeka ketela kapuka ketela. Pangiru kunjung ketela. Awan mensyua kum Samla. Awan mensyua kum berangga. Biru keju. Bynta di Samla. Sampai kapor kenal berangga. Keselau kirang kemen kapuka ketela. Mereka kebagi bernya hari. Kedai jadi sepi kejungi, lalu orang luar bersiul kejungi. Ayla agensi bagi lalu kita orang kejungi. Tapi ini dikit, ayat kerja saya lagi mereka kasih. Kalau instan, jadi pun Samla, lakin mau kita nyerap, hati Inggrisan, hati Imlan kesalahan, hati para Samla, ibadah kami di nyerap.